بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismiyle başlayayım. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Allah hakikaten eri doğrusu da sen bilen münazirleşken ve Allah'a şikayet kıygan ayalının sözünü anladı. Allah ikkinlarının sözünlerini anlap durdu. Allah hakikaten anlıgıcıdır, körgücüdür. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. Sizlerden ayallarını zihar kıyganlarının, yani ayallarını anılarımızın uşçularına okşaş digiçilerinin ayalları ulanın anıları emestir. Fakat ulanı tukkan ayallarla ulanın anılarıdır. Halbuki ula yani zihar kılgıçılar elbette yaman sözünü, yalgan sözünü kılıdı. Allah şek şübhisiz ki tövbe kılgıçını en apu kılgıçıdır, en mağfiret kılgıçıdır. وَالَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Ayallarını zihar kılıp andın kıygan sözüge, yani zihar kıyganlıqıga püşayman kıyganlar, er ayal ikkisi yıkınçılık kılıştın ilgiri bir kulunu azat kılışı lazım. Bunun bilen silerge vəz nesiyet kılındı. Allah silerinin kılıvatkan işinladın toluk haberdardır. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Azat kılışka kulu yok Adem. Ayalı bilen yıkınçılık kılıştın ilgiri bu da 2 ay roz tutuş lazım. Qeyrilik yoki kesellik sebebi bilen roz tutuşka qadir bulanmagan Adem 60 miskinge bir vaqt tamaq beriş lazım. Bu ahkam Allah ve onun peygamberi emir qilgan işlarga tasdiq qilishinglar uchun bayon qilindi. Bular Allah'ın kanunudur. Bu kanunni inkar qilguvchilar qattiq azobga duchor bo'ladi. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. Şübhisiz ki Allah bilen ve onun peygamberi bilen karşılaşkanlar uladın burunqıla halak kılingandek halak kılındı. Biz hakikaten halal, haram, farz ve ahkamlarını öz içige algan roşen ayetlerini nazil kıldık. Kafirlar har kılgıcı azapqa duchor bo'ladi. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.
U künde Allah ularning hammasini terildirdi. Ularning dunyodagi chog'da qilgan qilmishlarini aytib berdi. Allah ularning qilmishlarini nomi amaliga xotirlab qo'ygan. Ular bo'lsa unutib qolgan. Allah hamma narsani kuzatib turguchidir. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Allah'ın osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turadiganligini bilmamsan? 3 odam pichirlashadigan, Allah ularning 4-chisidir. 5 odam pichirlashadigan, Allah ularning 6-chisidir. Mayli uningdan az yoki ko'p odam pichirlashsin, ular qayerda bo'lmasin, Allah hamon ular bilan birlidir. Ondan qiyomat kuni ularning qilmishlarini Allah ularga aytib berdi. Allah haqiqatan hamma narsani to'liq bilguchidir. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Pichirlashishdan man'i qilingan, ondan man'i qilingan narsaga qaytgan kishilarni ko'rmadingmi? Ular gunoh bilan, zulm bilan va payg'ambarga qarshi turish bilan pichirlashidi. Ular sening yoningga kelganda Allah sana salom qilishda qo'llanmagan so'zlar bilan salom qiladi. Ular o'z ichida Allah nemishqa bu so'zimiz bilan bizni jazolamaydi deydi. Devzaq ularga kifoyadir. Ular devzaq fikridir. Devzaq nima degan yomon joy? Ya ayyuhallazina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ithmi wal udwan ومعصية الرسول وتناجوا بالبر واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Ey müminler! Sizler pichirlashsanglar günah, zulüm ve peygamberinin emriga xiloflik qilish to'g'risida pichirlashmanglar. Yaxshilik ve taqvodorlik to'g'risida pichirlashinglar. Sizler Allah'tan qo'rqinglar. Sizler onun dergahıga yig'ilisizlar. İnnemen necva mineşşeytani ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Günah doğrusida pichirlashish mu'minlarni qayg'uga selish uchun shayton tarafidan bo'lgandir. Bundaq pichirlashish Allohning irodasi bo'lmasa, mu'minlarga hech qanday ziyon yetkazolmaydi. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ey mu'minlar! Eğer sorunda bazılar sizlarga o'rin chiqarib beringlar desa, o'rin chiqarib beringlar.
Allah sizlarga rahmatini va jannatini kengaytib berdi. Agar sizlarga boshqalarga o'rin bo'shatib berish uchun o'rninglardan turib beringlar deyilsa, o'rninglardan turib beringlar. Allah sizlardan iymon etganlar va ilm berilganlarni bir qancha daraja yuqori ko'tardi. Allah sizlarning qilayotgan ishlaringlardan to'liq xabardor. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Ey müminler! Peygamber bilen mahfi sözleşmekçi bolsanlar, aldı bilen yoxsullarga sadaqa berip, andın sözleşinglar. Bu sizlar üçün yaxşıraqdır ve pakraqdır. Eğer sadaqa qildigan narsa tapalmasanlar, sizlarga günah bo'lmaydi. Allah eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Sizlar Rasulullah bilen mahfi sözleşishdan ilgari sadaqa berishdan kambag'al bo'lib qolamiz deb qo'rqdinglarmi? Sizlar sadaqa bermadinglar. Allah sizlarni afv qildi. Namoz o'qinglar, zakot beringlar, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Qilayotgan ishinglardan Allah to'liq xabardordir. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. Allah'ın g'azabiga uchragan qavmni ularning do'st tutganligini ko'rmadingmi? Ular sizlargami va u qavmgami, ya'ni yahudiylargami mansub emas. Ular bilib turib yolg'ondan qasam ichdi. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. Ularga Allah qattiq azob tayyorladi. Ularning qilmishlari nima degan yomon? اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. Ular yalğan qasamlarini qalqan qilib oldi. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sdi. Ular xar qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ularning mollari va ballari ularga oxiratda bo'ladigan Allohning azobidan hech narsin deb iqlolmaydi. Ayni shular ahli davzaxdir. Ular davzaxda mangu qolg'uchilardir. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. O günde Allah ölgenlerinin hemmisini terildirdi. Ular dünyadaki çağlarda biz musulman mıyız dep yalğandın sizlarga qasam içkendek Allah'a qasam içidi. Ular bu qasamning o'ziga foydasi bo'ladi deb o'ylaydi. Agah bo'linglar ki ular haqiqatan yolg'onchilardir. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Ularning ustidan shayton g'alaba qildi.
Şeytan ulağa Allah'ның zikrini unutuldurdu. Ula şeytanның qoşunudur. Bilinglar ki şeytanның qoşunu ziyan tatqıçılardır. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. Şübhisiz ki Allah bilen ve onun peygamberi bilen karşılaşkıçılar en har insanlar katardındır. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Allah levhil mahfuzga men ve mening peygamberim çokum galbi qilamiz deb yazdı. Allah hakikaten güçlüktür, mutlak galiptir. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Allah'a ve ahiret günüge iman etadigan bir kavimning Allah bilen ve onun peygamberi bilen karşılaşkanlarını ularning analari, oğulları ya qarindoshları ya urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdami do'st tutqanligini ko'rmaysan. Ya'ni ularni do'st tutishi mumkin emas. Ayni shularning dillarida Allah iymonni mahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytdi. Allah ularni ostidan o'z tanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allah ulardan rozi bo'ladi. Ularmu Allah'tan memnun bo'ladi. Ayni shular Allah'ning qo'shunidir. Bilinglarki, Allah'ning qo'shuni maqsadga erishguchilardir.